So now guys, it's time for the project. So nkuko twakomeje kubivuga, it's time for the project. Kadutangire project yacu, kadukore folder nshasha turayita project. Niturangiza muri project turaza dushiremo icyo bita kadushiremo nabyo tubyite project.html. So first of all katubanze html. So nkuko twaze tubyiga rero turatangira dushiramo structure ya html. Project yacu igiye kuba yitwa card, cyase project yacu yaba yitwa my card. So now dufite iyo bita heading 1 ivuga ngo welcome to my card, welcome to my card. So also again dufite icyo bita div. Div iyi ni element iholdinga izindi element. Yes, so iyi div yacu rero irabirimo iyo bita heading 2. Irimo amazina yanjye Mugisha Isayi, nawe urakoresha amazina yawe. Irabifite paragraph irimo ibyo nkora, aspiring full stack developer, aspiring full stack web developer. Also turaba dufite indi paragraph ivuga ngo I love learning HTML, CSS and JavaScript. I love learning HTML, CSS and JavaScript. So yes, project yacu nuko iratangira imeze. So nituraninga nkuko mubizi turaza hano tuze kuri live server, open with live server. Turaninge website yacu irafungukira hehe muri browser. So ubwo igisigaye noneho tugiye kugenda dushiramo icyo bita za style zacu, tugiye kugenda twaplika za HTML style zacu. So reka duhe kuri inline CSS. So inline CSS iyi heading yacu kadushireho icyo bita color ya dark red. Color sorry, we have to start with style. And also color dark red. Yes, this one. So this is the inline CSS. Dushaka twabyandikaho inline CSS. Nituza kureba uko heading yacu yahindutse, urabona ko heading yacu yamaze kuba ihinduka. So ikindi turi buze tugakora twagiye. Icya kabiri tujye noneho kureba ese ni gute twakoresha internal CSS in our project. So icyo turi buze gukora nta kindi, turaza hano kadushireho internal CSS. Rero nkuko mubizi muri internal CSS dutangirana na style at the style element. So turahera kuri body yacu niyo turastylinga, turayihereza icyo bita background color. So katuyihereze color yacu hex, dukoresha amakara ya hex. Izi color nizere ko twazize, niba utarazize genda muri video y'ubushize twize uburyo bakora color za hex, iza RGB ndetse n'izindi color. So turayihereza font family ya sans serif. So nituza kureba aho project yacu igeze, urabona ko project yacu iri kugenda ihinduka cyane. So kadukomeze noneho tujye kuri heading 1 nayo tu styling. So heading 1 turayihereza text align center. So i text align ya aligninga text shobora kujyana center cyangwa left cyangwa right. Nituza kureba text yacu turasanga ko yagiye hehe hagati, murabibona neza cyane. So ubwo dusoje kuyihereza gustylinga heading yacu, reka noneho tujye kuri div yacu. So div yacu icyo dukora turaza twandike div. So nukuvuga ngo kubera ko iyi div yacu tugiye gustylinga icontaininze ibintu, nukuvuga ngo nidustylinga iyi div yacu ibirimo nabyo biraba affected. Nituyihereza margin nibirimo nukuvuga ngo biraba affected. So kadutangiye. So div yacu noneho katuyihereze background.
color ya katuhereze white, katuhereze border, tuyigire 2 pixel solid, 2 pixel solid. Reka dukoreshe n'ubundi hex color ziba nziza cyane 4CAF50. Murabibona neza cyane. So noneho katuhereze na padding of 20 pixel. Nizere ko ibi bintu mwabyumvise. Nituza kureba urabona ko noneho website yacu itangiye guhindura ibara. So ibi by'icyatsi ni borders. Kuba text urabona ko harimo umwanya hagati ya borders na text, ibi nibyo twita padding. Niyo twaye padding ya 20. So ikindi twahereza iyi div yacu nuko twayihereza margin. Ushobora kuhereza margin like katuvuge 50 pixel and auto. So nituza tukareba 50 pixel and auto. So nituza kureba uko website yacu yahindutse, urabona ko margin yo hejuru, uyu mwanya wo hejuru ya iyi text ni mwanya wa div wacu urabona ko hagiyemo umwanya, cyangwa se uvuye kuri izi borders umwanya w'inyuma urabona ko wabaye munini, ariko mu mpande left and right kubera ko twashizemo auto nta mwanya urimo, ubwo byose biraba bingana. So ikindi navuga turi bushiremo ni tuhereze width, div yacu tuhereze width like 350 pixel. So izi zose ni CSS properties. Width murabyumva nyine ko ari width iyi div yacu. Nituza kureba turasanga noneho ya div yacu ihisigira icyo bita width yayo nyirizina. Yari ifite default width yakuye screen yose, ariko noneho tuyihaye width yayo nyirizina. So ndakeka ko mubona ko ibintu bitangiye gukora kugenda neza. So text align, dushobora gukoresha text align, aligninga text zacu kaduzishire hagati center, ushobora no kuzishira ku ruhande. Ikindi border radius, twize border radius ntabwo twayirebyeho, ariko iyo tuvuze border radius urugero katuvuge 10 pixel. Border radius ni kwa mu kumvamo border means that turi gukora kuri radius za border. So radius za border, so turaza hano muri, urabona ko noneho za border zacu zahindutse, turabona utu tuntu izi corners, urabona izi corners ko zakoze iki zahindutse. Katwongere borders wenda mu birebe neza border radius, reka tuvuge urugero wenda 50. Ituvuga 50 urabona ko izi corners urabona ko zihindutse. Ibi nibyo twita border radius. So kadusubize noneho ku 10 uko ndabona ari ryo ryiza nkurikije ibyo nshaka. So murabona ko akantu gatangiye gusa neza cyane. So ikindi twakora style, kadukoreye n'izi paragraph zacu, So icyo ukora uraza wandike paragraph and then katuzihereze color iraba ari gray. Ushobora kuyihereza icyo bita font size, katuyihereze 18 pixel. So nidusubira muri browser yacu, wow, urabona ko ibintu kabisa birimo kugenda neza cyane. Ubwo rero murabona ko website yacu imaze kuruhukinga good. Noneho kugira ngo tutagenda tudakoresheje na external, kadukoreshe na external. So muzi ko gukoresha external, turaza hano tugacreatinga n'ubundi file ya CSS, nayo katwite project.css. So niturangiza, before everything you know ko tugomba kumanza gukora iki, kurinkinga CSS yacu. So icyo dukora turaza hano muri head, katuyishyira aha ngaha, commenting external CSS, turayirinkinga. Mwamaze kubibona, ucyandika link bita byiza. Noneho file ya CSS yacu yitwa project.css. So nituza muri project.css tukavuga ngo urugero heading 2 wenda katuyihereze color ya dukoreshe hex color 4, kadukoreshe 4CAF50. Yes. Noneho kadukoreshe font family kadukoreshe Verdana. Verdana, yes. So nituza hano muri browser
urabona ko iyi heading yacu noneho ihise itandukana n'izindi, urabona ko na font family ihise itandukana n'izindi. So ikindi twa stylinga ni ya div, kadu styling di paragraph. So tugiye gustylinga zira paragraph ariko ziri muri div. So wandika div ukandika na p means that hano tugiye gustylinga paragraph ziri muri div, kubera ko dufite div imwe birahita byaplika kuri iyo div. So twagiye twandika border, border 1 pixel solid, kadukoreshe RGB color, here 155, hano 135, also hano katuhashire 135. So ikindi dushiremo padding, dushiremo padding ya 10 pixel ndetse na margin kadukoreshe top, margin top ya 10 pixel. Now nituza kureba urabona ko bihise bigenda neza cyane. Katwongere noneho katwongere width ya div yacu kugira ngo bikwiremo neza. Urugero katugire width ya 450, urabona ko bigiyemo neza cyane. So guys, this is the project for today. Murabona ko iri somo ryari somo ryiza cyane, murabona ko iri somo ari somo ryagenze neza cyane. So guys, thank you for watching. Mwibuke gukora subscribe, like, share na comment, ikindi mu joining WhatsApp group. So nizere ko iri somo ryari ryiza cyane.